Football Titi part zanga somnga pangana ngai thavele don ta ila Manchester United player Amad Diallo hian goalkeeper chungchang ti hian asoyani kha goalkeeper hi football khelmuala position olsam berani goalkeeper atang chuan na tam tak ti tur inei lova ball dan mai kha atok der tlan ve vak po angai lova engvak ma ti angai lo left back right back position hi ahar sabera tlan tam angai hle chubaka chon kan player te zui let zel angai bok atiani Amad Diallo hi chon goalkeeper te hi position olsam berlua tu angain left back le right back te hi position harsa berlua tu te angaya team kheldan mangin kongro asut na chen aom ve mai thei bok chung song song ngai tu chung chuan eng position hinge harsa berale olsam bera in ngai vele Dutch legend Chelsea player Louis Bok Ruud Gullit hian tuna Chelsea nei tu tot boli hi mai chana abia ani ome chuta chuan football club nei tu tur midik anni lo zia a hrechiang le boka zeblem lovin langtlang takin hemi chungchang hi ti hian a soya Chelsea nei tu tot boli ka mu tumin tunge kani ka hrila Ruud Gullit kania tin ka in soi tot boli khan min en chungin enge iti thin tin min zota ke chuan football ka khel thin Chelsea tan po ka khel towa coach angin ka kai hruai to bok tin ka hrila tot boli khan o animo Chelsea tan engtika nge I khela he club tan hian enge iti ve tin min zota tot boli khan tunge kani a hrelowa chumia chuan kadem theiem dem theina kanei lo mai thei ma se thil ni dan lang chiang ta em chu tuna Chelsea nei tu te hian Chelsea football club chungchang hi an hrelowa Chelsea ni na tak tak kha abo to atiani club nei tu berin an player Louis chuta po alang sarjinga tel phak le ngal ain soingial point a hrengang lova zona mol tak tak zot bokin khatiang tak maya abo kha adong song tu tan chuan ngai san a har khopang chubaka chuan Chelsea FC mangai tu tak tak tan chuan thil thalawa chiartel tlak khopa du omlo atling bok ome alandana chuan tot boli hian Chelsea hi tuna anina ang chau hriain an club hu hang tak tak apo phak lova an chanchin ro puile he club ta na mi ro puite po a hremang lova club nei tu ani ve luau boxia Chelsea hlutna atiniam duayang ti lawom takani Liverpool goalkeeper Alisson Becker hi Christian thatakania a khelpuite point mihring na hrimhrima po mi tha abula omnuam pathatak tia an soizel thin ming liauna nei ngai lawani ani hen COVID-19 hrilen lai khan apa achan thut maya khati laya ahun ton mang an thlak tak riru buai map na tham chungchang kha ti hian soin kapa aboral thu ka hriat tir khan tuipui ral ram hlataka ka oma Brazila kan in atang kha chuan ka omna Liverpool kha hlatakani khati lai kha sangni somni pakhat season ania kapa kha aboral thut boxia min thong tak zet ka hriat tir khan ka din na leite kha abo tavek ni mai hian ka hria a ka film zan lo ma se kan team manager Jurgen Klopp khan kanat na le boina te kha min hriat hiam pui hleya khang thil te kha thataka ka ma chon theina tur khan hun po min siam sak kan coach dang te po khan min hriat hiam hle kema a chuan kha Liverpool ti dan phung hrim ani Ray Hogan kan club sporting director khan min ron text vatin midang tenen in ronin ka chungchang an ngai tua thu te chuta chuan Brazila ka ho theina tura private flight man min pek sakvek an tum thu te le kapa vuina kanan man ngei theina tura theito min chwa pui thu te min hrila khatiang thu ka hriat nu kha chuan engtin nge ni yang tia kamang an ruk na zong te kha are ta a lau thona ka nei ta lawani ma se chin fel ngai na omlo har satna ka ma chona COVID-19 hrilen lai ani awangin ram khat chua sana ram danga zintan ni sompali in khung sananga ya Brazil atanga England ka le nuwa kar ni ka in khung sang zuya kha hun kha a har sa tak zet chu ai ma hreom ka ti jok chu kanupui fanaute an mani chawa hun re tak an om angai pha ta kha ani khati lai khan kanupui khan nawa pai me ka naw pai thabi akim na tur thanu nung ber amang mek boxi thil thleng thei atam hle kanu ka bia ka unaw pa ka be boka kan chung ko din mun ka hril fia veka khati lai kha kanuna hun hreom lai berani voitam tak kan trapa atopa ero kapa ngai dan tur donin kapa khan
kanupui fanau te engdin muna po dingila ven him kamo phurna angai karing klata chu chuan chakna min peta ani kapa kha kwa vong na hun kanein ka kwa vonga ka hmangai ani ti hrilna hun kanei poin ka bopel ngai lo rem chang kanei ka hmang tangkai zela ma se kapa hne na khan engma ka soi thei talowa ani poin chu ashia e ti in asoya Alison Becker hian COVID-19 hrilen lai khan apa achana nat lok na nei lo dila che chuala wanga boralani kha wang khan Alison po athong leya ma se Liverpool club in theitop chuin an puya atorna an tor puya an ngai tua theina apia nga tlan chelovin an ngai tua veka football moina alang chiang hle ma se thina meu laka chuan kanin nem zo tak lova COVID-19 hrilen lai ni bok nen Alison adin mun kha alo khir hle anupuin naw anei trep towa apa aboral boxi apa nen hian cholte mang duna huana te na thok dun thian angmaya inkom ngai ani le ngala ma se Sri Lanka ra ram shan lataka an oma khati lai ahun ton ang renga hre omle harsa kha Alison hian kalatong ngai lo ti hialin asoyania mani chana da phei chuan a harsat turjia thuk zokin kan hria thiam pui thei ome England rama footballa thunei tu sang ber da Football Association in Transgender Women chungchanga thu chhuwa khal tak an nei ani kha chuta chon kum in chu ni khata tangin Transgender Women mipa mechia in siamte mechelam footballa antel arem to don lova dan siam nanin antan telna kong akoto don lo ani England rama footballa thunei tu sang ber FA hian atarlan danin tuna mechelam amateur footballa hian mipa mechia in siam chop Transgender Women hi samthum ai nan tlema tamlutuk lo ma sela an chungchang hian khel a hloin English football malam hun kal zel tura boina le neu tam jok thlen thei ani na hra rengin an boi tak main an rel fel ani bera tuna hian mechelam professional chin bi ka Transgender Women hi an omlova ma se amateur level a chon somthum tling lo dewan oma hengte hi nakin loka professional huanga zuanglu tur an nia wangin English football tan in ma khwa hi thil tru takni point alanga anti fu ngei po arin omani Manchester United legend Gary Neville hian Liverpool superstar Mohamed Salah chungchang ti hian soyin Mohamed Salah hian legend ro pui tak Thierry Henry Cristiano Ronaldo Wayne Rooney Alan Shearer Harry Kane te huanga da aphu a statistic hian chu atifia ani kum tam tak in elna level sang bera thatakina khela ani hi player dangte angin alang sar tok lova media hype thlengin anei thatok lo po ani theye ma se ani hi aro pui berte huanga om ngei turani footballa hian rin omna tak hi atam lo hleya Salah ero Liverpool tana rin om taka apen chuana hi mu mai thei ani lo club chua san theina rem chang aneya ma se cha matlanga he arin omna thamar tak chunga adai reina zong te hi ngai san tur dikani atia Gary Neville hian Salah hi ro pui ati mai po ni lovin ngai san tlak player zinga achiar tela English football chanchina player ro pui berte huanga da ngei tur chia angai bok ani Manchester City manager Pep Guardiola hian Manchester City akai hruai zuwa City achwa san huna chol hadam atum thua soya football khovela Manchester City ain kol zowa club emo ram emo en kol chunzom ngal zat atum lavani Spanish manager ro pui hian soyin City ya ka contract zo huna ka chol riang hemia hian ka chiange ka chol len don empty ero ka hrelowa ma se ka chol lailok don tuna City chhuasan katum ti in ka soilova season topa ka chhuasan ang ti point ka soilo he huna hian ka hun ka man zo huna kum khat kum ni kum thum kum li kum nga thleng point ani theye chu tiang chuan ka cholang ati ani Pep hi Manchester City Golden Generation pachuak tu ania an club chanchina manager ro pui bernin ani kai hroina hnuaya sanghni swamparu ka tangkhan tun thlengin hun an mangta zela City hian an hlotlin wanglai hun tongin English Premier League a tumruk an Champions League a voi khat sanghni somni pathum season khan an champion boka hemi season hian ang club chanchina season ro pui ber mangin treble champion anni FA Cup a tumni championin Carabao Cup a tumli an champion boka FA Community Shield tumthum an choi bok UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup thlengin an choi tela European competition le FIFA Club World Cup phei hi chu
pepa omma in an choi phak ngai lova pep hian hetiang lotlin na sang chang phak zinga hian a hlang kai ta ani Pep Guardiola hian in khel achol san nuwa a enzir chuana Barcelona B team en Colin a coaching career bulatana season khat nuwa Barcelona senior team akai shruai ngal a hun tira rin lo tok lo ma selarin phak bakina lotlinga Bayern Munich la European competition ti lova Real tu ti thei khopin team akai shruai thalea ti chuan Manchester City azom lea a coaching career a hian ban ala tok mia lavani Pep hian kum sang ni pariata tangkhan senior team akai shruaya all nei mia lavin kumtin a active ma se eng club main an ban ngai lova an ui chung ama hian chawna thar ma chon adu awangin a chuak thin zawk a coaching career a Manchester City hi hun a man reina berania Barca kha match zani somli pasaria kai shruain Bayern kha match za somruk pakhata akai shruaya City hi match zanga somni panga a akai shruai tling der to ama hian English football a chawna sang lutuk ma chonin chen chil nuama tia a che chelo boka aro puina abel cha na sa hle ani hi English Premier League hian anchel zolo huna English Premier League hu hang na tak enge mo chen chu akiem then ve thei hi lang tin football a miril zok ten an soi thina adik po arin omani English center back Eric Dyer hian a khelmek na Bayern Munich ka chama duwa Bayern point chel andu contract thar po an si muwa ma se contract an si mu hi Dyer hian tha ti tok lovin apom thei lova chu wangchan kum samthum pakhat mi hian season thara Bayern Munich kor a hato don lovani Eric Dyer hian contract a pe se angan pek thei lo awangin Bayern chua san hi a hre ta lo zoka hemi chungchang hi Bayern sporting director Christoph Reutan soin contract thar chungchang Eric nen hian kan soi hova ma se ani hian contract zia belzel ain min chua san athlang ta zokani ani hi mi thatak ania hun thatak kan mang hova kan ne na hian no moi achoi masak ber aton ngei po kan beisei ati ani Eric Dyer hi French club Monaco nen indorin amalamin inremna kong anzonga season thara League 1 lama akhel kan mumai thei Nizan Khan in elna then khat khelchun zomania chungzinga chuan La Liga a Rayo Vallecano in sikhat fain Getafe an neya Serie A Torino le Venezia te gol khat ve khungai ne tokin Bundesliga Heidenheim le Bochum te gol khung lavin ani ne to ka League 1 na ni sin sikhat fain rim san ne bok Nizan ve khan English Premier League ka match khat khelania chuta chon Manchester City in an mi khwal Wolverhampton sikhat fain mini samthum pangana Kevin De Bruyne gol khung mangin an ne ani City hian season thara Champions League khelpha kan tum hlea season mang thalo hle ma sela season chanulama anin siam thata dewa chu wangchuan andin munpo a thave zel English Premier League ka an match nanung panga a tumli chakin tum khadro an neya an tlomia lavani ti hian khel samthum panga a tum som pakwa chakin point somruk pali an neita tebula pathumna ni in an hnuaya om an elpui team dangte a in khel khatin an khel tam thunga chu wangchuan pathumna aya niama omle theian lania ma se khelinza ta palina aya niama om thei an ri lova andin mun a thari viau Wolverhampton laka City changna gol khung tu Kevin De Bruyne hian melung poimo tak phunin Pep Guardiola kai hroina hnuaya goal contribution zani somnga anei tlin na chi ania Pep an hnuaya sangni samparuga tangkhan khelin goal somkwa pahnia khunga assist ja somnga pariat nei telin abel khomin goal contribution zani somnga atlin ta chi ani zan in le pathiani zana te hian in elna sang khelchun zom tura oma chungte chu soikai vele ta ila chumizwa chuan transfer thuleng kan lut donia zan in rini zana hian dar soma Asia Komol Puya club level in elna sangber AFC Champions League final match khelin Al Ali le Kawasaki Frontale anin ma chondona dar soma match an khel tranang anin khelna tur hi Saudi Arabia ania Al Ali a hian Roberto Firmino a khela player langsar mizote poina kan mel hriat chin thliar chuan Al Ali a hian an tamzok o me zanina hian English Premier League an khelchun zom don boka darnga atangin Aston Villa le Fulham in match masaber khelin dar sari le chanveya Everton in Ipswich an mi khwalanga Leicester City in Southampton an mi khwal don boka dar soma Arsenal in Bournemouth an mi khwal don bok ani Spain a League sang berla Liga a darnga le chanveya Alaves in Atletico Madrid an mi khwalanga dar sari le minisomli panga Villarreal in Osasuna mi khwalin
Darsoma Las Palmas khelmola Valencia lenglu dona zalai pel Darsom panhi le chanveya Real Valladolid le Barcelona anin machon don bok Serie A daruk le chanveya arwalin match ni an khelanga Cagliari le Udinese in machonin Parma le Como anin machon don boka Darko le achanveya Lis khelmola champion tum Napoli an lenglu don boka Darsom panhi le chanveya champion lai Inter Milan in Hellas Verona an mikhwal don bok ani Bundesliga zanin Darsaria arwalin match li an khel dona Union Berlin le Werder Bremen Borussia Mönchengladbach le Hoffenheim RB Leipzig le Bayern Munich St. Pauli le Stuttgart anin machon dona Bayern Munich in RB Leipzig khelmuala match khel don ma sela an chakani chuan point somsari pariat an neanga Leverkusen an mani neighbor tu hi an chakani poin khelma bak match ni chau om to dona wangin Bayern hin point riata sang fal chungin Bundesliga champion no moi an choi thei to dona chu wangin Bayern ta zan ina point thum lo chua apoi mo don leya point thuman lo chua kani chuan season kalmek Bundesliga champion an ni don ani Bayern hi an champion ani chuan Harry Kane le Eric Dier te poin an careera champion no moi an choi masak ber an tong dona an tan champion achak om zual hle o me zanina hian Bayern Munich an tloma an mani neighbor tu Leverkusen hi pathiani zana an chakani poin Bayern hi champion turin an din mun atha chhun zom don thowa chu wangin Bayern Munich hi tun seasona hian German champion an ni ngei arin omani zanin Darsoma hian Borussia Dortmund in Wolfsburg an mikhwal dona zanina tana Bundesliga match nungber an khel don ani Ligue 1 zanin dare le chanveya Strasbourg in champion to PSG an mikhwal dona Darsom le chanvele Darsom panhile minisam thum panga ate match an khel chhun zom bokang pathiani zana hian English Premier League ka daruk le chanveya Brentford in Manchester United an mikhwalanga hemi huna vek hian Brighton in Newcastle mikhwalin West Ham in Tottenham an mikhwal don boka Zandar kwa Chelsea in Liverpool an mikhwal don bok ani La Liga pathiani tlai darnga le chanve Zantira te poti theyang chu darnga le achanveya Real Madrid in Celta Vigo an mikhwal dona Darsari le minisam li panga Sevilla in Leganes mikhwalin Darsoma Espanyol in Real Betis an mikhwalanga Darsom panhi le chanveya Real Sociedad in Athletic Club an mikhwal don bok Italia ero pathiania hian match an khel ma thin leya tun pathiani lo om tura po hian tlaidar li atangin Serie A an khel chhun zom dona Empoli le Lazio anin machon don ani Daru le chanveya Monza le Atalanta in machonin Darko le chanveya Roma le Fiorentina anin machonanga Darsom panhi le minisom panga a Bologna khelmola Juventus an lenglu don bok German Bundesliga po pathiani zandar saria Augsburg in Hostel kin mikhwalin Darkwa Freiburg khelmola Leverkusen an lenglu tanga Darsom pakhata Mainz khelmola Frankfurt an lenglu don bok Ligue 1 po pathiani zana hian daruk le chanve atangin match nga an khel chhun zom don ani transfer thule ngai thlak chhun zom ta ila German chanchin bulian Sky Germany in tarlangin Manchester United chuan Leverkusen atangin Jonathan ta German defender kumsomni pokomi laglu antum chhun zom zela Barcelona Bayern Munich le Real Madrid te point Jonathan ta hi an base wangin Manchester United hian elpui an nei rol le The Sun in tarlangin Crystal Palace chuan English player Eze kumsomni parukmi le kumsomni palimi ma ge hi te chuni pui transfer kongka hon huna an hral phal dona an player poimo zual zinga mi ni ma sela Palace hian sum an mamona asana wangin sum siamnan an player poimo te hi man an tum ani The Sun in tarlangin Arsenal chuan Palmeiras forward kumsom pakami Luigi chu laglu tumin ma an la chhun zom zela Inter Milan le Borussia Dortmund te point Brazilian role thar duam tak hi an zui mek ani Talksport in tarlangin Bournemouth le Arsenal chuan Premier League club engemazat elpuin Espanyol atangin John Garcia kumsomni pathummi Spanish goalkeeper langsar chhotak hi laglu antum Team Talk in tarlangin Everton chuan Ipswich atangin liam dilap laglu antum chhun zom zela ma se Chelsea le Manchester United in laglu antum ve boka wangin English striker kumsomni pani mi hi du tu antam hleya club engemazatin anin chu mek ani Mirror in tarlangin Chelsea chuan kumsomni mi Cameroon le Lorient midfielder Arthur Avom laglu tumin ma an lamek Football Insider in tarlangin Bournemouth chuan anti manager Anthony Iraola chu an hnena acham zui zel an beiseya contract thar azia ngei an beisei hle ani hi Tottenham nen soizom an nia ma se Bournemouth hian an chua phal lawani
ESPN in tar langin MLS Club Chicago Fire chuan Belgium playmaker kum samthum pathum mi Manchester City chua santur Kevin De Bruyne laklu antuma andor mek Fabrizio Romano tarlan danin komo chuan Manchester City atangin Argentine midfielder kum somni pani mi Maximo Perone lak nge antuma ani hi lonin an ho meka angeta leifel lolo andu ani Team talk in tar langin Leeds United chuan Leicester City chua santur English striker kum somthum pariat mi Jamie Vardy laklu antuma Leeds United hian Vardy hi an la lut ani chuan Jamie Vardy hi English Premier League season thara kan hmuchhun zom theidon ani Ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thlak thei chin chu nile photro se